Dia sekuli tumbang aku terung sensa buba aku tanahlah sejak semakin sebujang. Halo, tamasa. Ni sungajak tagi. Yesus Kristus dalam yem salam lam sadaber. Mawangang unong. Kangarang palasida yang yasunokten. Takuker takamka. Kuta akamze. How to be successful. Ta sebanung any point anas mga tanuram den lam sadabner. Asunokajak. Mabang tat sa kasusye. Tumulong agaza. Nunuki kukorbang pen aser paper hammer points je zloayo no asunok asusye akam libyong nung tak aliba u kar lam sadapsa anong jin giba je zangzanga anga asusye tamasa ajong share takuker takam ka kuta akamse na how to be successful tama kuker kamne shingaler malerna asunok e ajake takuker je kamner aje maba tulu dila ajak nong ibaya nang dakar discipline ajak nong takuk angu sebaje asunok daily life nong asunagi inyak sebaje asunagi inyak pa ajak ya takuk angu asusye merang badam mabadam dangler anong je asunagi kijugo ma asunong takuk je angu ibaja asunagi kan tatsaga steps kar erbrang danga alo asunagi study asaza merangde number 1 kangadang tungdibang point kaje self discipline ji kijidang ajar what is self discipline is the ability to make yourself do what you should do when you should do it okay whether you like it or not. Tahu ya, itu saja. Self-discipline. Bisa sa azuk padang self-discipline ta jasa. Iba ji kiji dang ajar dasar bang. Keci mabang nong kutang asar kuma inyak sela. Inyak neyong, minyak neyong bu. Na iba ji na inyak sela je. Na, iba dang ji self-discipline ta ajar. Ability to push forward and stay motivated all the time. Regardless of how you feel physically or emotionally. Taler. Itu saja. Nah, tazadang aliyong bo. Tanubu tazadang arje. Ni listen mo bushida. Tasir sunglar arje. Azam mesin arje. Kundaka mejang de. Tasir mejang ba. Doagi. Naindang takam nong. Sendong tuluga. Kajagazok tuluga. Anguza. Libanongi taragi matong. Tamakok anguza ba. Anasadang le. Anong je asnugi. Self-discipline. Je kangadang tungdibang. Aja number 1 self-discipline jan ukan lehar aja next baje successful na aku master ni nang nakchidong nong takuk anguja number 2nd point decide what you want na kiji aginner na kiji kamner na ibaje number 2 nong ibaje na mulung tatsala ne takamje ne tang tajongba singa memadat okay ne takamji na tajongba madale so tangar dang nungi bo na ita madat pa je nang life si na kiji inyak nung na inyak ner na kiji aginer asar na kiji changrar asar na kiji kamner idam ajak che na ita jongba madale so na kiji inyak nung palali je na kiji inyak nung na changra damer iba je na decide sa na lam dira tong je na kuba aginer ni dang life no next pa je kanganang tung dibang write down your goal and set a deadline. Itu saja. Tempat itu ni sungguh dia sebagai goal nak cidong. Je nai zlua mayu nungbo. Iba nang nak cidong dan macar. Asyik. Itu saja. Nah sidak panai temulung aja lagi jangan apa goal kali bang. You have to write down that goal. Zlur wall nung mata kayu jelah. Okay. Wal nung yamata kayu na aja Anepdang Amungnü si na aja ngurjido you keep yourself motivated. Tasarbo na iba goal do
Anepdang ang kudang na iba deadline kayang lor ni next year da sinungbo kam anna or kam asam da sinungbo ni ibaji inyaksa ni doctor kamza ni engineer kamza masarabang ni class 10 festive nung pass asaza masarabang top 20 aiza nindang call ga ler nindang life nung nai kiji inyak tatsa ipa nang call jin na yang loza as a deadline kayang loza kudang deadline yang lo there ibaji subconsciousness no nindang tukulok nung ayer tasha. So when you have that iba do call do in your subconsciousness iba jage nai mamete tang dana nai mebilam dang dana iba jage nanam alert akazer. Okay, so na kudang subconscious nung iba do na call do set hayo there na you are alerted every time na iba do ler iba do nyak sala da baja inokor. So write down your call dulu no azulor na angudak na tati angudak che inogayo za aser nakchidong ka na deadline ga yang layo za 다제 이바지 강한 동디방. Next no. 이바 골지 아동자 수시 list kayang lang. Tin yak sedem list of what you have to do. List je yang lor nai zlu da nayo za. Number 1, number 2 ni iba je yak number 3. That is na exam ga ler. Na exam ji pass asza sushi na listen bushizala. Listen bushizala ma jin na routine kayang lo za kanang 동디방. Anepdang pai ga bajin juga pai ga baji or na yo athletic ta sang tanna sung asuna ge olympic nong tanga ta ko kang ba ngor na idam ajak chi list pano aji list ler routine ga ler anu ko shi baji follow as nong idam na ta ko kyangor aserbo miranga chia chiunga jimban nong na zok sala ga self discipline do no yengi mi ba ro je miranga inyak pa tenang anu azok sba pisa sa azok sba indang inyak yemji ai ganang le idam ajak nonje balance kanong dar. So make a list of what you have to do. Tasir for example na musician kamner na kamza ba adama je guitar indang G C T dang shiro mejang ka ajin nang balena nai continuously anepdang angnong shi Beethoven yashiba ma babu tenarong tachak kanong one of the best symphonies je Beethoven yang lo le ya tanarong tachak awa je saka pai music ji pat tanarong nung ngashi tukulok nung ngashi da je tanarong nung masa tukulok nung ngashi so iba ama je atak je hard work na kuju ko mas nung uno ka na may Beethoven dang pai nang concert tamragalan pai nang fan ga dia ma sangdang sir uno ka na may kamner uno ka na ya kuju ko ma asinong na may nindang may piano ya uno gitam det da sinong pai shiba je kunda ti nunugi kam sumra na practice ang dasina simple words aje kijiba aje share aje anam sam e kana angazubu saka pa life nungje pa indang dedication je ma jale waje 32 years 8 hours every day dedication jale nungbo shiba isa der saka aje agoksa asnugi iba dashi minyak yongbo asnugi nang target ka your na tinyak sa list je na follow sa derbang na you will obviously by default successful jiga madoksa ajiga next nongje na nindang napchidong nong obstacles kijile hurdles obstacles idamje ibaja list kayang loza okay tenok tang zidam kiji salre idamje na list kayang long tadi shijage azmesen ba na azmesen ba je asunok naganangar dashi dine asunok naganangar nang aje quality kanang common characteristics ka je azmesen ba jege sejin abun lokcher dala shiba no shaler anong je azmesen ba no chen bole zala number 2 akmesen ba ya ni asnok reverend kilang chamer sayo singer pai sayo onok youth ke maledang pai ashiba bilam der akmesen ba ya asnok la nur da mai ga mulumi auza da she ya ibe ya akmesen ba ya pai ashiba pam ama je nya shi da da shi be it's a crime na kudang akter that means iba jegi na takok anguzu ba ai ga no daren takpa tenok tangzu ba je akmesen ba jaleza mabang sidak mamshi ba ne nunugi dam layana sidak am sidat nungbo guarantee by default failure rasa ba jasnugi majorza mabang sidak mamshi ba idam lai tenok tangzu dam list yang loza snugi matemner tamajong na ano ije example ga ko tugolok po tajong kangadang smart tanor
Sarabur ashiba angar saga matamer tamajongden matamba ajanga raksaba undugita nuraiga nangogo. Anongje surround yourself with smart people and successful people. Aji tangadang tungdibang. Asir tamakuk sububa talero failure to fail. Asunugi failure je kangarabo masubuzala. Failure je nisong takam acak no achur. Like akam lipi yung putang fail masadang ba fail the exam no fail sabadang failure masa tamakuk could be mashi aja asunok nang life no tamakuk achur zuba je aji i part of life anong je tamakuk ka achur le trata shiba itle asar asunugi auzuba je angazaksa idam la ja asunugi na inindang obstacles dim gijiller ibatakse ni buzu bunga na share sagan no anu aliza gok no ge list asza asarbo next point pa je na nindang call identify your call number next paje write down your call number third paje make a list na tinyak sedam zuloza next paje na tenok tang sedam gejilla zuloza asar tadam bangno take action dadaje na jogo idam do zulodener mabadan zaksa asang nung ito naksa, yan nung ito naksa ra matter. When is the best time to start? Kudang nung ito naksa la, tang. Tan ni kung zi maliao, tang. Na yang lo do list yang lo do jogo. Na iba list yang lo aje, jogo tang nung e jogo nuktak pa je, jogo iba mabada ma je nuktak sala na aje. Anong je best time to start je, tang. Tang sa ito naksa. Do something every day da share towards that goal. Na nukjidongga ayuba nung do na haner kushi tilala benda baje nai pis kaka dang benda nangja nai kaka yana page kaka nanga zonwa listen bushiwa do page kaka danga zonwa anogu nuklanga semser semer bu nungji wo nai page nuklanga semser semer bu nga zongzo aje na anongje do something about it every day aserbu next baje cultivate good habit yimya sba zala wa zo iba nangje yimya sba zba je tokzi tasak anongje nai kiji inyak selamdet ibaji anokoshi inyak panongji nai iba indangji yimya sba zba je meranga okay yimya sba bang yuzi tasak anongje nagonang yimya sba der nai iba nongje naje jogoje takuk anguba lamang nongji ayaw ka waraje aje 동디방 디바전 우영이 next step baje ibadanji kalmi have faith 달래 amangzala tamang kata tamang asnugi tsangamdak amanga isudak amanga idamji inyak nongbo nai kichi aginner nai kichi tungner mutungyang maliza tamang jage it enables to overcome obstacles nindang problem demje tati tang tabu palala nungi na chunbuali detsa nenam confidence agaza self discipline bado faith ajanga yarzo asari bai nang nong do character aja ko nong tungdibang dibaje self discipline dollar anongje na self discipline as as즈 adamaje faith je nong dagar na philippi baz terasam nong yamai sheler krista shibai ni tashi itakser badak ni acak inyaks agok english ageta jongba sheler I can do all things through Christ who strengthens me. No, aji faith, ajiga. Abijim zishin tertrok asamno. Ne maba kibuba nem nunglukjang. Serabang ne terenamba ataloga adaze. Na? Kibuba nem nunglukzinong nai rinam shibaji jogo nindang plan do already established her aje. Ataloga ataze tasheler kibuba tak belang aser pai ne mulungi aginaba akazize na tenang sangan semer tenet beze tayama jiller anong jasunugi tamang ka faith jangram dak diem la yor asunugi ni tangashiba list dam donugi baji implement nindok life no implement asunungbo asunok la nordam ta nordam ajak by default takuk angorong no adense dasba ibaje asunok ajak ayong zogar asunok ajak takuk gorong no adense mabang ajak no jangramdang manani
sarasa da mali ti da ayong zogar jongar mi asan okajak mo ajang. Thank you.